Delhi da government semnanaba thabak lokhat phawkhri Manipur gi MLA sing ngarang numidang angan ma phawbudari central leaders sing unadri central leaders sing kaurakpari gi nahan Delhi da sanction nakhiba Manipur gi ruling MLA sing ngarang numidang angan ma phawbudari central leaders sing unabagi paw phangdri adumenama anoba popular government semnanaba thabak lokholakpa manma mongda Manipur gi BJP MLA sing gi leader khananaba central observer hapri Haukiba thangsu numiki nungthinda Delhi dagi paw piraktuna laknaba khangalakpadagi numaijing numiki tungan ba flight singda BJP ANPP ANPF amasum independent MLA sing Delhi gi damang Imphal thadokibani ngarang haibadi ningthukaba numiki nungthilpung ani paw Delhi da yauraknaba khangalakibagi numaijing numiti Imphal dagi MLA mayam sangshinakibani amadi laibas gi tungan mafam singda laiba ruling gi MLA sing su Delhi da sangshinaki ngarang su MLA khara sangsina khiduna Delhi da maitai naga amadi maitai pangal MLA sing puna Delhi da lairi haina pawgi lekhun sing da phungdorakli adumena makuki MLA sing Delhi da lairi haibagi thajaba lairabasu MLA mayam gadi puna laimina di haina palladuna pawgi lekhun sing hai kuki MLA sing gi marakta Kangpokpi district ki MLA ama mayumda lengdana leibaga loinana Tengnopal Assembly constituency ki MLA let paw hokip amasum Thalon Assembly constituency ki MLA Bungjagin Baltedi masala yengduna leibaga tuan mifam sing yawba ngamdana lairakpani rolling gi MLA punamak ngaranung thil NDA gi central leaders sing unagadabani haiduna kauksilakpadagi sanction akhrabasu ngaranu midang phawbu unaduna leirabasu popular government ama semnana lakhat manba khongthang ama oina ngarang Manipur gi BJP MLA sing gi lusingba khanana central observer haprim BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमसुम हेडक्वार्टर इंचार्ज ओइबा अरुण सिंहा की सिरोल अमन है BJP पार्लियामेंट्री बोर्ड BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तारुण मणिपुर BJP लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंग खनना मिखल की सेंट्रल ऑब्जर्वर ओइन BJP पार्लियामेंट्री बोर्ड हाबली पावगी लेखुन सिंह है BJP लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंग खनना मतुंगदा BJP का पुनः सत्मिनरी NPP NPF अमसुम इंडिपेंडेंट MLA सिंह पुनः याब MLA मबु NDA मणिपुर लेजिस्लेटिव पार्टी की लुसिंग ओइना खनगदबनी BJP मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट एसाडा NPF मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट अवांगबोंग नियुमाय अमसुम NPP की मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट लरहो एस फोजे हाउस दिल्ली दा लैदिबनी अवांग नोंपोक लमदम की अपुनबा बोडी अमा ओइरिबा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक की अलायंस नेदा की कन्वेनर ओइबा असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सु हाउस दिल्ली दा लैदि नेदा की कन्वेनर हिमंत बिस्वा शर्मा ngarang charter flight Delhi gi dama Guwahati thadokibani mahakna Delhi da sakhiba matamda nahan Silchar da Assam ki mikhal ga mari lainana sakhiba Khurai Assembly constituency ki BJP MLA Laisangtham Susindro Yaimasu yaukibani NPF ki maru oiba lusingba ama oiriba hana Nagaland ki chief minister oiramba Nephew Ryosu ngasi Nagaland gi Delhi da satkani haina atopa pawgil khuna mana phungtokli loinana magna Delhi da NPF Manipur unit ki MLA sing unaduna anoba popular government ama semna ba honabaga mari lainana wa khanagani hari hausu oiriba political goeba development gi nainari ba miyoi singna Pauksi amada phungdokpagi matung inadi Manipur lairaba BJP na lusingba government sokatpa party singgi amasum independent MLA singda natana party singgi state unit ki president sing amasum maru oiba lusingba sing Delhi da sanctionary wa si yenglabadi Manipur popular government ama semna bigi thabak sing lokhatle haina lawbi yare Delhi da lairiba Manipur gi MLA singna central leader singa ngarang unakhidrabasu ngasi nungtil pung ahum da BJP ki office da BJP MLA singi mifam pangthokani Mifam asida BJP legislative party gi lusingba khalabi hai ngasi nungthul pung mari tabadana Sardar Patel makta leiba Manipur bawanda Manipur sakhiba BJP nataba atai party singi oiba mifam ama pangthokani hain atopa pawgi lekhuna mana phongdokli haukiba sai English ngani ka kungo homdoi gi me ahumda Sursampur gi hauраktuna Manipur da akiba phanglaba irang thoraklaba matungda haukiba sai English ngani ka kunga manga gi February mapanda N Biren chief minister phamdagi resign tokhi amadi February 10 homdoi gi Manipur da president rule thamlakibani Taranithui Super Manipur Legislative Assembly suspend toraga thamlakhiba president rule gi tha taruki matam atopa tha taru amasu sangdokhi badu satliba sayesi gi February 12 da loigadabani
Sahi ama farakadoriba President rule gi matam loidringayda anoba popular government ama soidana semlaklagani haina kana ngangnarakpa marakta Delhi da ruling gi MLA punama kauksilakpadagi Delhi da sangsinakiba MLA singna Imphal thaduklamdaida Delhi da kauksilakliba si anoba government semnaba thabaksinga mari lainaba oiramgani haibagi thajaba phongdoknaramani Suspend tawduna thamliba taranithoi suba State Assembly gi hingat handuna anoba government ama soidana semlaklagani haina kana ngangnabadana kan haukiba matam kharagi mamangdagi Chief Minister oibi yaba miyoi singi ming mayam pannaduna lakli amadi tuan ba kem sing hangdoknaba phawba laikhrabani Chief Minister oirakpa yabani haiba miyoi kyagi ming haukiba matam kharasida yamna kana panarabasu Chief Minister oinaba kanabu join legislative party gi lusing oina khalakadagi haiba khangba ngamnadri hanadagi ming pannariba BJP MLA singdi singjamai assembly constituency gi Waikemsan Thongju assembly constituency gi MLA Thongam Bisorjit Yeskul Assembly constituency gi Thoksom Saitravata Hairok Assembly constituency gi Thoksom Radesam Hangang Assembly constituency gi XCM and Birenamasum Nambol Assembly constituency gi Thaunauzam Basanta Kumani BJP gi MLA kharasu masa masabu Chief Minister oibi yaba miyoi nemadi makhoi na matomta soidana Chief Minister hablakani hana lakthok sabusu yauri optional oidaba pawgi likhuna manadi masa matomna Chief Minister oigani hana lauzari ba madi miyamna ngangnariba miyoi singa sinataba kanamatana ming panadaba MLA mabu Chief Minister oina hablakpu yahiri selection BJP amadi satminariba atai political party singi MLA sing Manipur lengak semna baga mari leidana hauzik Delhi da leiduna central leader singa mifam pangthoknaba ngaiduna leidiba sina kariguma lengak semna bigi thabak mai paktrabadi NPF na lengak CM lagi haina Manipur gi governor da claim tawrakani haina NPF manungdagi phangwa pawgil kunamana phongdokli NPF Legislative Party manungdagi phangwa pawgil likhuna sin hai hanjin lengak CM nabigi thabakta mai paklakidraba sigi mathakta handakta amuhana lengak CM ngamdrabadi Delhi dagi Imphal thulalaga governor unaduna NPF na lengak CM jaragi haina claim tawrakani NPF na lengak CM jaragi haina claim tawbada BJP NPP KPE amadi ata MLA singna support tawpham thu amadi soidana support tawrakani haibagi thajaba pawgil likhuna sina thamakli Atopa pawgi source amana thajabi aba mafamdagi phangwa paw mana haibada saliba tha sigi ahanba sayol da haibadi February taragani thuki mamangda popular government ama lehalaklagadi Manipur Legislative Assembly gi mifam pangthoktaba yadabaga loinana mifam adusu sahi asigi ahanba mifam oigadabana Governor AK Bala na hawdokpa numita pigadaba address ki dama lenga ki maikedi gi CM saba horhari masigi dama tuan maloisang singda governor gi address ta hapkadaba excitement singa masum paket kalakadaba thabak thoram singi report pikhalaknaba khan khiba lairari loinana Manipur Legislative Assembly na su anoba lenga ama lairaklabadi ikan kanadana assembly gi mifam kaurakadabana mathau taba thabak thoram sing paket pa horhari Mark Haukip ki mathakta sas frame tawkhri Government of People's Democratic Republic of Coquitlam gi president ni haiba Mark Thangam Haukip ki mathakta Special Judge NIA Imphal West ki kona UAPA ki makha section 12 amasum IPC ki section 648 ki makha sas frame tawkhri 21 ni hariba Mark Thamang Haukip ki pre-recording tawnabagi matam February 8 lekhri Mark Thamang Haukip Sainifu apokpa lemkhok se Haukip Chuchampur district ki Molnom village tagini mak masana masabu Government of People's Democratic Republic of Coquitlam gi president ni haijari bani makpo video conferencing ki kuthang special court NIA Imphal West ki court charge hearing gi dama pothorakhi bani court special PPM sim 21 ni hairibi gi defense council gi wafam sing taki special PP na court tham gi wafam di Imphal Police Station gi sub inspector amana aiba report ama pirakpi gi matungina akaknaba paw ama phangba gi matungina 21 ni hariba Government of People's Democratic Republic of Coquitlam gi president ni haiba Mark Thangam Haukip asi India gi mayokta lan haubaga loinana India dagi tokhaina tana ba lautuna ba yauri masigi matangda
ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯤꯡꯂꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯎꯇꯨꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ꯭टꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ꯭टꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯟꯕꯒꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯤ.ꯄꯤꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯟ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯟ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ꯭टꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ꯫ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯀꯤꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯕꯦꯌꯔꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦꯁ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯟ, ꯂꯨꯈꯥꯎ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ सी.एस.के माटे प्रेस सेक्रेटरीने हायरि। महाकी ग्रुप असिना www.cookiegovernment.com हाइना खंगनबा वेबसाइट अमसु गवर्नमेंट की मयोक्ता लाउतुननबा मसुम मखोगी वाखलोनसिंग संदोकनबा हांगदोकलंबा थेंगनखि हायरि। IDP सिंह होंगजिन हननबा इम्फाल वेस्ट DC की स्टाफ सिंह पुलिस का लोइनना लेमखोंग सिंह मांगदा युम येंगबा संगलुबदा कोकीजौ सिंह उतु वतु पाइदुना तलकली नुंगना थारकपद ऑफिसर अमा IDP मसुकली लंजलकपा मिति IDP इमुंग अनिगी युम अनी कोकी सिंह लाइसलमनारि। थासिगी कुनगमापन्दा पियालेंगासिगी अनिसुब चिफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल मार्च 13 इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा तरुक फावगी मनुंगदा IDP इमुंग लिसिंग तरा हेनबगी मियोय लिसिंग निफु हेनबबु मयुमदा हंजिन हननबा पानम थमली हाइना फोंदोखराबसु वाफम मसिगी मतुंगिना होंगजिन हनगदब IDP सिंगी युंगी फिवम यिंगसिनबा हाउस एसेसमेंट तौबु संगलुबदा कोकीजौ सिंगना ओतुप वतुप पाइदुना तालकपदा नतना नुंगना थुमलकपदगी असु अपन यौरकपना अनिसुबा चिफ सेक्रेटरी की वफम असिसु अमुहना खुदी थीगदोरिब्रा हंगनरकली। IDP सिंगबु मसागी मयुमदा हंजिन हनबगी मतांगददी मे 3 इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा हुमदोइदगी हौरखिबा मणिपुरगी तमथीरबा लानगी वारोइसिन पुरकनाबगी पनमदा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबलीबु सस्पेंडेड एनिमेशन थमलगा फेब्रुवारी 12 इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मंगादगी चलाइरखलिबा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा सिगी अहानबा चिफ सेक्रेटरी ओइरंबा प्रशांत कुमार PK सिंहाना IDP सिंगबु डिसेंबर इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा मंगा फावगी मनुंगदा मसागी मयुमदा तांकक अहुमलकता हंजिन हल्लगनी हाइदुना फोंदोखराबसु मपुंग फाना थबकतो ओंथोकपा ngamkhidrabani mamingdagi oina Bishnupur district ki Laimram waroisingda imung kharagi IDP saniga yankhaiga tare hongjin hanki aduga district asigi manung chaliba Turubung Fogaukso ikhaidasu IDP khara hanjin hanbaga loinana sugunumari Imphal West district ki oina su IDP khara hanjin hanbadi ngamkhibani hairiba ngarang thokiba thawdo asida nungna pan khiba IDP adugi maming Nunglepam Rosen say Nifugom the Apop and Erenjakowi, Mark Laimakongi ex serviceman colony the Lerambadigi, Lana Sinamaram Oiduna Lanjan Naraka housing Kurkulgi, Mandap Yumpam the Hangbo relief came the Ma Amasumaki Imungi Muitaret, Sanzapam Lorokli bin Harry. Tazani Wariba Palmada, relief came the Leraki IDP sing Hongjanabagi the Makogi Lehori by Yum Singi Pivam Yingshinba, House Assessment Awuni Haina, DC office ki Maikedi Hierarchy, Tavasida. अखोगी युमसिंग मसक तांगनाबगी दम IDP अखोई अहुमसु यावनबा खंगलखिबनी मफम अदुरा लैबा मितेगी युमसिंगी मनुंगदगी युम तरेत मुकी फिबमसिंग DC की स्टाफ सिंग फोटो नसिंग मनमदुना रिकॉर्ड तौबा होरकपदा कोकीजौ सिंगी नुपी अमसुम नुपासिंग उतुप वतुप पाइदुना थोरलगा फोटो नंबर यावरे मसुम मिते IDP सिंग हंजिल हलकपा यारो हैदुना खंगौदुना अकन बिरांग होरखिबनी असेसमेंट तौबा होरकपदा मितेगी युम अनिदा कोकीजौगी मियोय सिंगना लैसिलमसु थेंगनरखि हाइनसु फोंदोकली पॉपी थाबगी दमकता मई थादोखरबा कोकीगी युमसिंग अमुहना समगत पाउखरै पॉपी कल्टिवेशन की थबक सथै हाइदुना लाल हौरुप ZGF कामसोनगी केडर सिंग मई थादोक्तुना मंगनखरबा के सोंगनुंगखुलगी युमसिंग अमुहना कोकीसिना समगत सगत पाहौरेरि प्रेस ता फंगबा पावम की मतुंगिना के सोंगनुंग हारिबा खोलसी तामफोय मोन हाइना खंगनबा इनपुइगी खुलमनि हाइरिबा खुलसी पॉपी कल्टिवेशन असोब फैक्टरी अम ओइना मियोय क्या थबक पीदुन सिजनै हाइबगा लोइना अकोइबिदा लेबा मफमसिंग पॉपी थरamba कया दु इकुइ कुइद्रिङैदा ZGF की केडर सिंगना मंगन तखनखिबनि अदुमोइनामा कोकी सिंगना के सुंगनुंग कौइ हाइरिबा खुलसिदा मंगन तखनखरबा फार्म हाउस सिंग कोकी सिंगना हंदक नौना सेमगा सगतपिगी थबक सा थरखिबनि हाइरि
एकड़ निफू हेनबर थारंब पॉपी पंबी सिंह यादखरी चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की रवि गंगवार IPS प्रवेशन लुसिंग चुरचांदपुर पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सामगा कुंगमापन सुबह CRPF अहानबा IRB नाप चुरचांदपुर समुलान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अपुन टीम चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की समुलमान सब डिवीजन की मखाद लेबा दी सारोन फाई एरिया आइन काइन लम एकर निफू हेनबद थारंबा पॉपी पंबी सिंह यादतुना मानख्रेरी पुलिस दगी फंगवा पाव की मतुंग इन अपुन ऑपरेशन अदुदा थारंबदगी मंगनख्रब पॉपी पंबी सिंह अदु लोक पतारबदी OPM किलोग्राम सामग निफू हेन फंगनी ऑपरेशन अदुदा मिफा मिपुंदि लेखिदे अदुबु मफम अदुदा लेरंबा लोइसंगनी दी मै थदोक्तुना मंगनख्रेरी चुरचांदपुर पुलिस स्टेशन हिरमसिगा मरी लेदना लीगल गोब प्रोसीजर लोकल हेरी रशिया की ड्रोन अटैक यूक्रेन की नेप्रो पेट्रोव्स्क की माइन वाकर तरग मंगा हाथ्री कया सोपनाख्री रशिया की ड्रोन अटैक यूक्रेन की नेप्रो पेट्रोव्स्क रीजन की खानों पोक्थंग मफम माइन थबक सूरग हलक्प मियोइसिंग पुब बस तोंगलक्प यामद्रबद मियोइ तरग मंगा हाथ्री अतोप तरग तरेट नमन असो अपन नंख्री हैना ऑफिशियल सिंगस फोंदोरखी पुलिस की रिपोर्ट की यूक्रेन की ख्वाई की चाव प्राइवेट इनर्जी फार्म DTE के चलाइब टर्निप खाइन खंगनब रशिया यूक्रेन अनिन लान सोनरीब फ्रंट लाइन की किलोमीटर 65 रोम तमक लापना लेब मफम अदुदगी थबक सुरुरग हलक्प मियोइसिंग पुरक्प बस अदुदा ड्रोन की स्ट्राइक अदु पानखिबनी स्ट्राइक अदुने हेक पानखिबग मफम अदुदा मियोइ 12 सिखी हाइना रीजनल मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की मको ओइरिबा ओलेक्जेंडर ना फोंदोरखली अदुबो मखातना मियोइ अहुम अमसु सिरकपदगी पुन माइन वर्कर तागा मंगा सिखिबनी थाउदो अदु यूनाइटेड अरब इमिरेट ना युम्बु ओइदुना यूक्रेन अमसुम रशिया गा अहानबा राउंड की वरी सनब लोइख्रबा मतुंग अनिसुब राउंड की वरी सनगदब नुमित निनी वालिंगैदा थोखिबनी हारि यूक्रेन की इनर्जी मिनिस्टर डेनिस सेमहेल फोंदोरकपदा माइन वर्कर्स पुदुना लाप बस चथरखिब अटैक अदु यामना लेबक थिबनी लोइनना निंगथम थागी मतम इनर्जी की अवाटप लैरिंगे मर असिदा रशिया ने यूक्रेन बो अमु हेना अवाफमदा इनसिनना बो होनरक अटैक नि हैना पाराल सिखी तेंतन असुम म्याम थमजगे मखाता पनौबा अपडेट म्याम पुनंगामिनसी।